For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampong Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampong. Phone magazine yedwumadi ayedie ebi ni se ye repair phone ahoro nyina na afensi yeton accessories unlocking flashing decoding o we phone magazine ayo Asante Mampong main lorry station about Sanfo Flyers no store number 23 abusia enra MPP amanyuku Asante Mampong wo mkoto aba de ma eye honorable Kwaku Amprachum Sapon ona ye sitting MP wo mo eto aba de yi ne se won santo na dwumadie so eno nti ye befa akonya so ne ya ma no congratulations kese pa ni abonaba so se otimi ye adwumaden na delegate no agi ne tu mu na enra nwumre ye hyase tete nsem bi ensem wa ye hyase etete ye ho na mrantie bi e won prem wo mo eye delegate wo mo to aba wo mo ede eba beto dwa ema amanfo te ya Asante Mampong report ye tibie se owura benata aba wo mo na ase aba beje sika wo mo ede bre wo mo so mo to aba ma wo mo na wo mo susu se eyade a wo mo anto aba no amfa ma wo mo anope ye sorry ye na yasate se enye owura benata nko a na etu sa na mo no eye honorable Francis Adenimu enso so enkrofo enamachiri ankofo bi omugidi se wo anto aba amfa ma wo mo no wo mo request sika wo mo ede ma wo mo so mo nto aba amfa ma wo mo no na yepese yebusebuse mu a dwedwe mu a ene ekohunu se odumunyamfo honorable Kwaku Amprachum Sapon a wo wini aba no ono so nkrofo se sesa na akoba sa de a ene wo mo so entena ho omo so ebetu anamon ewi se enipa dodo omugidi se omo ma omo sika se omo nto aba emfama wo mo no eyade a omo edoso a enye saa namba no eno mo nyaaye enti eduedue mu ano na esampa omo so ate agum se saa na obi ye de a ene wo mo so ebeye bi se de ekromu a meka amoaso ate se wini so wanto aba ma obi se ne aba no yankohia ba bi faako anto aba no na yeto no polling station by polling station as electoral area by electoral area nintino aye mre edi ama enkrofo no bi omutimi hunu se we etoma me na we nso anto ama me eni nti nda kwasie yi sa bre ya me no kasa ide metimi asini pise enkra yensa ka abedru ye nim ewa Asante Mampong report eni se delegate ya omu jisika omanto aba amfa mankrofo ebinom bi ekire se eduabo hunahuna wo mo enti omantimi anto ebinom so omo amodua eno nti so omo amodua na se dua ehunahuna wo de a omo beje omo sika so wanfo omo sika ama wo mo a omo so bebo dua eno nti se de aye pinso enwo Asante Mampong empesuasu a ye sha obo se delegate num bi a yajo omo sika na egusu a ye pese ye bua bia no na yeboa no yenya nipa ba semiensa enan enum a yebechi omano kasa na ne asie bia no womo ede atudwa ema amanfo nso so atie bi nti sabre de yebo nka ye se ade a ekoso sabre ene se candidate nom a wo mugidi se wo mutwes ka mankofo manto aba ma wo no wo na machira wo mo agi wo musika